ariko Arteta akomeje kwishima kubera yuko yagizwe umutozo wa saison iganye. Hari abafana ba Arsenal turi kumwe hano. So Arteta nkuko hano to umukinnyi wa saison yangu mwaramonye umusore wa Manchester United Bruno Fernandes wagize assist 21 na gahego yashyizeho akweho Katsirieri ndetse na Kevin De Bruyne bakoze assist 20 mu gihe cya saison imwe. We rero yabaye umutoza w'umwaka ariko biranumvikana kuko ikipe yashoboye kwitwara neza. Murabizi ko Arsenal yatwaye igikombe, itwara igikombe irishaka bira amanota 7, itwara igikombe mu by'ukuri imeze neza kubera ko inashoboye no gutwara igikombe itabonye ikarita itukura, idatewe penalty. Hari ibintu byinshi Arsenal yashyizeho uyu mwaka by'uduhigo ku buryo byemereraga umutoza Mikel Arteta, unahereye n'igihe nyine bamaze ku mwanya wa mbere, bamaze igihe kinini cyane bari ku mwanya wa mbere, nta gushidikanya. Abantu bavuga ati hagati ye n'umutoza wa AFC Bournemouth hagoye kuboneka umutoza wa saison banagirebye nawe exploit cyangwa se akazi yakoze ko gufata ikipe navuga ngo ntoya akabasha kwigeza mu mikino y'i Burayi. Ikipe ya AFC Bournemouth navuga yuko ari Premier League, nta ushidikanya ko Arteta yarakwiye igikombe. Urebye rero mu mibare ya Arteta n'ikipe ya Arsenal muri saison ya 2025-2026 muri shampiyona y'Abongereza ariko by'umwihariko imikino 38 ikipe ya Arsenal na Arteta babashe gutsinda imikino 26, banganya imikino 7 yonyine, hanyuma batsindwa imikino 5. Birumvikana ko ari imibare myiza cyane rero iri hejuru cyane kuri Arteta. Ubwo mu bindi bihembo twibutsa abantu ko ubwo nkuko wari ubigarutseho umukinnyi wa saison ni Bruno Fernandes wa Manchester United, hanyuma umukinnyi witwaye neza cyane wa saison ni Nico O'Reilly wa equipe ya Manchester City, umukinnyi ukiri mutoya wa saison, umusore w'imyaka 21. Hanyuma watwaye Golden Boot ni igihembo baha watsinze ibitego byinshi kurusha abandi ni HARLAND n'ibitego bya 27. Hanyuma Golden Playmaker nanone yabaye Bruno Fernandes. Ahangaha ni igihembo baha uwatanze imipira myinshi kurusha abandi cyangwa assist, yatanze imipira 21 nawe wa Man U. Hanyuma Golden Glove ni igihembo baha umuzamu witwaye neza, bagihaye David De Gea umuzamu wa equipe ya Arsenal wakoze clean sheet 19. uyu muzamu rero nawe yitwaye neza. Hanyuma igihembo baha ikipe yagize fair play kurusha izindi bagihaye Arsenal. Yego ndumva mu by'ukuri ibihembo mu gihugu cy'Ubwongereza byaratanzwe mu buryo abantu benshi banabyemeranywaho. Hanyuma Axel, Leta Zunze za Amerika ari mu bihugu 3 bizakira igikombe cy'isi, yashyize hanze urutonde rw'abakinnyi zifashisha muri iyi mikino y'igikombe cy'isi. Leta Zunze za Amerika rero bakaba basohoye urutonde kwizigira, navuga yuko ni urutonde nubwo wenda iki gihugu kidafite abakinnyi benshi baba star i Burayi ushobora gusangamo abakeya bazwi. Ni igihugu cyasohoye urutonde rw'abakinnyi, ariko ahubwo buriya Leta Zunze za Amerika umwe mu bantu bazwi cyane ni umutoza wayo Mauricio Pochettino. Abantu baramuzi ko yanyuze amakipe za Tottenham na za Paris Saint-Germain. Yahamagaye rero abakinnyi barimo Chris Brady mwizamu, amagaro bita Matt Freeze, ahamagara na Matt Sana. Hanyuma yahamagaye Matana yafashe muri Arsenal, Matana ari umuzamu wa gatatu. Yego Matana, Matt Freeze ndetse na Chris Brady. Hanyuma abakinnyi bandi yahamagaye harimo Max Arfstenten, ahamagara Sergino Dest, umusore umuhanga wa PSV Eindhoven. Sergino abantu barakazi kanyuze no muri Barcelona. Yego Sergino Dest keza cyane. Ahamagara Alex Freeman, umusore wa equipe ya Villarreal. Yego ahamagara Mark McKenzie, akina muri Toulouse. Ahamagara Tim Rim, akina mu kipe yabo yitwa Charlotte FC. Ahamagara Chris Richards, umusore baramuzi muri Crystal Palace. Ahamagara Anthony Robinson, umuhanga cyane akina muri Fulham. Kina gatatu nziza cyane, imoso ya indi nziza cyane kabisa. Nako muri Leta Zunze za Amerika ahubwo kakazungu rwose ndakareba gakina gatatu nziza cyane. Genda ahamagara Miles Robinson, uyu nguyu akina muri FC Cincinnati Ohio. Cincinnati Ohio. Ahamagara Josh Kelly, ni umuhanga cyane akina muri Borussia Mönchengladbach. Ahamagara no bita Alston Trusty, akina muri Celtic. Hanyuma hagati mu kibuga yahamagaye Tyler Adams, baramuzi muri Bournemouth.
ahamagara ka gasore gafite imisatsi Bournemouth, y'inoza imeze nk'iyikaraze Iyo- umusore w'umwirabura Yeah. umeze nk'umumeti umwirabura ahamagara Sebastian Berhartel, akina muri Canada muri equipe ya Vancouver Whitecaps. ahita ahamagara Weston McKennie Akina muri Juve. Juventus de Turin, niwe musitari urimo ngira ngo Mustar uzwi cyane. urimo uzwi cyane, ahamagara Christian Roldan, Akina muri Seattle Sounders. ahamagara Brendan Aronson, Akina muri Leeds United. ahamagara Gio Reyna, Akina muri Borussia Mönchengladbach. ahamagara Marek Tillman, Akina muri Bayer Leverkusen. hanyuma ahamagara Timothy Weah, Akina muri Marseille. wa muhungu wa George wa Weah George Weah, ahamagara harimo undi musitari Christian Pulisic, Milan AC. yego, ahamagara Alejandro Zendejas, Akina muri Club America. ahamagara Florent Balogun, Muri Monaco. ahamagara Irakomeye. yego, ahamagara Ricardo Pepi Akina muri PSV Eindhoven. ndetse no bita Haji Wright. Akina muri Coventry City. Pepi nawe ni umwataka mwiza ikomeye cyane Amerika ikomeye mu busatirizi abasore nka ba Pepi abasore nka ba Baroguni abasore twagarutsemo nk'uyu rutahizamu Ndaxeri Pulisic ubarebye ni abasore bazayifasha cyane na Timothy Weah, muri mediane ba Adams ugashyiramo ba McKennie ikindi Amerika izwiho mu bikombe by'isi byose yakinnye ni igihugu kizi gukina navuga ngo butari mu buryo wenda bw'ubuhanga bw'abakinnyi cyane bazi kurwanisha umutima bazi guhanganisha nyine ishyaka bafite ukuntu nyine bagendera mu idarapo ry'igihugu cyabo noneho bazaba ari n'iwabo bafite ukuntu nyine bashobora kuba batari abahanga cyane mu buryo bw'amazina ariko ni ikipe nyine izi gutanga icyo bita true fight nyine irafayitinga nyine iba ifite inyota n'ubushake ku buryo niyo uyitsinze uyitsinda bigoranye ntabwo Amerika igipfa gutsindwa buriya no muri football Yeah. ukuntu nyine resista nyine n'ubundi nibyo twiteze kuzabona Ubwo rero muri iri tsinda ryabo rya kane muri Group D, Amerika iri kumwe na Paraguay, Australia na Turkiye. Hanyuma umukino wa mbere irakomeye aba ni Turukiya ikomeye ariko Turukiya ni- basohokamo Australia nayo Australia, kubera yuko babonye qualification ivuye muri Aziya nayo Australia ifite abasore bayo bakina mu Bwongereza abandi bakina muri Australia nyine imbere ya rivaliza ariko sinziza kurusha Amerika. Paraguay amakipe yo muri Amerika y'Amajyepfo ni amakipe nayo abaza umupira ariko Amerika iri imbere y'abafana bayo yahangana rwose Yahangana. Match yabo ya mbere rero iryo tsinda yarisohokamo rwose. match yabo ya mbere ryari barayikina kuri 12 kuri Sophie Stadium, California. Bizaba ari kuri 12 nyine z'ukwa gatandatu California. bakina na Paraguay. Ubwo rero iyo niyo match ya mbere y'ingenzi yo gutsinda ya hanyuma ubwo rafiki yangu Jean turamubona yego Janti ubu yamaze kugerayo match yaragiye. azareba yagiye rwose nk'umunyamakuru ubu ngubu aryamye muri Amerika azaba aryamye California. icyo bita accreditation za FIFA nuko ziba zimeze njye mbereka murakoze cyane Ruvuyanga aba nshakira izo kuri Rayon na APR avuga ati baguhe badge uze kwirebera Murera iya Mondial uko iba imeze Igikombe ngo cy'isi. yemerewe kureba imikino Iyi ngiyi. y'igikombe cy'isi leta zunze ubumwe za amerika canada ndetse na Mexique. Mexique. Yap. akora ko ari uko gahunda zifashe ngira ngo birumvikanye hanyuma tuze ku mugabane wa afurika ariko mbere yo ku mugabane wa afurika nabonye Paris Saint-Germain yatangaje yuko abakinnyi bayo babiri barimo Dembele ndetse na Hakimi ngo bari tayari kuzaba bari Budapest batangira imyitozo kubera ibibazo bitandukanye bari baragize by'imvune abakunzi ba Paris Saint-Germain bari bazi yuko abakinnyi batazaboneka ariko batangiye imyitozo ubwo na Luis Enrique kuba yafata umwanzuro wo kubakinisha cyangwa se kubabanza hanze hanyuma ku mugabane wa Afurika Axel tujyane iraba muri Maroc nabonye bahamagaye ariko kandi banakiriye n'ikipe y'igihugu y'u Burundi ibyabaye ni ibindi bindi ibyabaye ni ibindi bindi ni umukino wabereye Casablanca kuri stade yitiriwe Mohamed wa gatanu umwami Mohamed wa gatanu ikipe y'igihugu ya Maroc rero yarakinye umukino wa gicuti n'ikipe y'igihugu y'Abarundi biza kurangira abaturanyi abavandimwe b'Abarundi banyagiwe ibitego bitanu byose ku busa harimo ibitego bibiri bya Taufik Bentayeb ibitego bibiri bya Ayub El Kabi n'igitego cya Sofiane Benjdida akaba aribo batsindiye Maroc rero ibitego bitanu ku busa wenda turebye mu Barundi harimo amazina tuzi mu izamu bari babanjemo Nahimana Jonathan hanyuma kandi umuvandimwe witwa Cedric Amis niwe kapitene niwe wari wambaye igitambaro kuri uyu mukino hanyuma Nzeyimana Juma yari arimo icyo yitungiye Kevin Nduwimana Frank Musanga Henry Mudere Akbar
uyu nguyu akaba ari kapitene wa Gasogi United. Musanga Henry abantu baramuzi, akaba akina muri ekipe ya Police. Musore Aaron Musa Omar nawe yari arimo. Bimenyimana Bonfils Caleb nawe yari yabanjemo, ndetse na Mpawe n'Imana Abdul Karim nibo bari babanjemo kubera ngo ikipe y'igihugu y'intamba, ikipe y'igihugu y'Abarundi. Ubwo rero nuko bimeze. Maroc iri kwitegura umukino ugomba gufungura imikino yabo y'igikombe cy'isi, bazaba bakina na Brazil. Ariko yanahamagaye nk'uko wari ubivuze, abazamu ni batatu: Yassine Bono wa Al Hilal, hakaza Munir El Kadraoui wa RC Berkane, hakaza Ahmed Tagnauti wa AS FAR. Muri bamyugariro harimo Nusar Mazraoui Manchester United, Ashraf Hakimi Paris Saint-Germain nawe kapiteni wabo, Issa Diop akina muri Fulham, hakaza Chadi Riyad wa Crystal Palace, Naïef Aguerd wa Marseille, hakaza umuvandimwe witwa Youssef Belmairi Douane Halal, ndetse na Zakaria El Ohad, hakaza umuvandimwe witwa Bilal El Hanous wa Stuttgart, Neil El Ainawi wa Roma, Ismail Saibari wa PSV, Samir El Morabet wa Strasbourg, Azedine Ounahi wa Girona, Sofiane Morabat wa Real Betis, Ayub Bodi wa LOSC cyangwa se ekipe ya Lille. Muri ba rutahizamu Brahim Diaz Abdelkader wa Real Madrid, Sofiane Rahimi wa Al Ain, Ayub El Kabi wa Olympiacos, Shamsuddin Talbi wa Sunderland, Abde El Zalzouli wa Real Betis, Gessime Yassine Strasbourg na Ayubu Amaimuni wa Eintracht Frankfurt yo mu gihugu cy'Ubudage. Akaba ari bo rero bakinnyi 26 umutoza w'ikipe yitwa Mohamed Wahbi yahamagaye. Itsinda rya Maroc rihagaze gute? Itsinda rya Maroc ni umuriro cyane, kuko nkuko nari mbikubwiye tariki 14 ikipe y'igihugu ya Maroc iratangira ikina n'igihugu cya Brazil. Ni umukino ukomeye cyane mu by'ukuri, ni match ikomeye cyane. Abantu batumva Maroc ngo bayisuzugure, Maroc ni ikipe ikomeye ifite abakinnyi kabisa. Ubwo zari kuri 14 twageze mu gikombe cy'isi kubemo Portugal yageze muri kimwe cya kabiri, murabyibuka. Hari abakirebye igikombe cy'isi gishize. Ubwo itsinda rero bazafungura bakina na Brazil nyine kuri 14 bizaba ari saa 6 z'ijoro. Hanyuma Maroc muri iri tsinda C zakurikizaho umukino wafatanye na Scotland ku itariki 20. Hanyuma kandi bari no mu itsinda ririmo igihugu cya Haiti bazakina kuri 25. Bivuga ngo Maroc iri kumwe na Brazil, Scotland cyangwa se Ecosse